Krete van ekstase en blydskap. Dis hoe matriekleerders oor die Weskaap reageer het op 2013 se matriekuitslae. Die nasionale slaagsyfer vir matrieks het met 4,3 persentasiepunte tot 78,2% gestyg. Alhoewel die Weskaap se uitslae met 2,3% verbeter het, het die provinsie tot 4de plek gesak. Die Weskaap se minister van onderwys, Donald Grant, het 'n draai by die Intlanganiso sekondêre skool in Khayelitsha gaan maak, wat 'n rekordslaagsyfer behaal het. Many of them surprised with outstanding results. We've got 27% bachelor passes at the school. It's really gone up from 60-odd% to 94%. So it's an outstanding achievement. I'm excited. I don't know what to say. I'm just glad I'm going to make my mom so proud, and I'm the second one in the family to be done with matric. So I'm so excited. I don't know what to say now. I'm feeling so excited, and also my mother. This is the only one that phoned me today that said, "Only have you got your results?" And I was so nervous by the time she was calling me, but now I'm so happy that I found the bachelor, and also my brother is passed with a diploma, so I'm also happy. Leerders by die hoërskool Jan van Riebeeck was aanvanklik 'n bietjie senuagtig, maar toe kom die goeie nuus. Nie een van julle wat hier sit hoe verder te stres nie, want ons het 100% slaag. Ek het eintlik gemik om meeste van my vakke net te hou soos wat ek dit gehad het, soos my punte. Ek dink is wiskunde leerling so kom baie logies te dink. As ons altyd sê van almal klaar moet ons altyd hulle sê waar gaan hulle dit ooit weer gebruik. Maar ek dink wiskunde is definitief belangrik, want dit leer jou groter beskeidenheid om baie te kan dink om iets op te los. En by die hoërskool Mandale het die vreugdesvuure behoorlik gebrand toe hulle aangewys is as die beste skool in Mitchells Plain met 'n slaagsyfer van 99,6%. Is dit wat jy verwag het? No, not really. Is dit 'n goeie slag of is Yes, it is. It's more than I expected. I never expected this. Honestly, I can't express my emotions in words because I didn't expect it. I thought I would at least get a few B's, Ek was senuweeagtig en ek het gedink dat ek dit gaan maak nie, maar jy moet net aangaan, jy weet dit. Dis al wat ek kan sê met daardie. Daar is nie ander.